ин роҳи душанбе файзобод аст ва дар соли 2026 мо лоиҳаеро бо номи деҳаи варзишӣ манзури бинандаи шабакаи варзиш мекунем ва тасмим гирифтем ки нахустин барномаи худро аз деҳаи чилчашмаи ноҳияи файзобод таҳия намоем. зеро то ҷои мо иттилоъ гирифтем дар ин деҳа таваҷҷӯҳ ба варзиш хеле зиёд аст. боварӣ дорем ки аз ин ҷо як барномаи хубе таҳия хоҳем кард. албатта аллакай моро интизор ҳастанд. ассалому алайкум. файзобод деҳаи чилчашма. саломат бошед. ман раиси маҳалла шуморо интизорем. акаи маҳмад. саломат бошед. чун суҳбат кардем бед ин гунаҳ шавад ки садо хубтар шавад. чун суҳбат кардем ба ҳамин хотир мо мехоҳем ки он чизе ки дар деҳа тавъан ба варзиш аст ҷавонон умуман чӣ гуна ба варзиш таваҷҷӯҳ доранд мо ҳамира мехоҳем инъикос кунем. марди мо аслан ба корҳои хоҷагидорӣ деҳқонӣ машғуланд. инчунин дар ин баробар бо варзиш бештар шуғули бисёртар доранд. дар тамоми намуди варзиш бачаҳои мо дар республика дар ноҳия дар ҷамоатҳо намоёнанд. ҷойҳои намоён бисёртар ишғол мекунанд. хуб аст. албатта ҳадафи мо ҳамин аст ки имрӯз дар деҳот ҳамун бачаҳои деҳот умуман ба варзиш чӣ таваҷҷӯҳ доранд ва муҳимтар аз ҳама чӣ имкониятҳо имрӯз барои ҷавонон муҳайё шудааст ки масалан дар баробари кори рӯзгор боз вақт меёбанд ки ба варзиш машғул мешаванд. албаттара чунки фарзандои ҳамин диёр дар мусобиқаҳои калони ҷумҳурӣ ҳам иштирок доранд. ҳамчунин ба наздикӣ дар чемпионати азия дута нафар толори варзиши чилчашма баромад карданд. дар кадом намуд? намуди варзиши куштини зюдо беҳтарин ҷойҳои намоён ҳам доранд, медалҳои зиёд ҳам доранд дар ҷумҳуриву дар берун аз он ҳам иншоалло бачаҳои ёшанд бо сосаш шудан мегирад. толори варзиши хушрӯ дорем. муддати 3 сол шуд ки ҳамин бачаҳо машқ тамрин карданд. умедҳои калон дорем ки аз ин деҳа иншоалло чемпионҳои хуб мебуранд, номбардори кишвари тоҷикистон мешаванд, байрақбардори тоҷикистон мешаванд. иншоалло боварӣ калон дорем. ҳоло акнун дар саргаҳи деҳа ҳастем, дар даромадгоҳи деҳа ҳастем. ворид мешавем ба деҳаи чилчашма ва он чизе ки вобастагӣ ба варзиш дорад барои шумо инъикос мекунем. меравем. чуноне ки мебинед ина барои бачаҳои мо як чизи кӯмакрасони дигар аст ки боди ҳавои тозаи зебои диёри файзобод торторҳои ҳамин теппаҳо чизо машқу тамрин мекунанд. ин бисёр фоида дорад ба варзишгар. ҳамин заминҳое ки мардум дар ҳамин заминҳо меҳнат карда кишту кор мекунанд баробари ин меҳнату заҳмати ҳамин боғдориву заминдорӣ бо ба варзиш шуғули зиёд доранд. ҳар пагоҳӣ дар деҳот на танҳо офтоб мебарояд, балки умеди қаҳрамонӣ дар дили ҷавонон бедор мешавад ва бо ангезаи зиёд бо қадамҳои устувор ба сӯи муваффақият талош мекунанд. аслан дар деҳот варзиш аз шароити махсус оғоз намешавад. бачаҳо вобаста ба чӣ имконияте ки доранд ба таври худ ба варзиш машғул мешаванд. инҷо мо як
گروه جوانان و نورسان رو دیدیم که مشق بدن میکردن در این هوای تازه. بررسی ما نمیدونیم که از کدام رشته مشق میکنن. به هر حال حالا اکنون فرصت میشویم. خوب، چون دیدیم در این صبح بر وقت در این تلو تپه ها میدویدید، مشق بدن میکردید. خب این کار رو چقدر شما انجام میدید و مخصوص در اگه نمودی ورزش مشق میکنید یا که هم تو برای سلامتی هستید؟ نه، ما در ورزشی زودو مشق میکنیم. در طول 5 سال میشود ما در این ورزش زودو مشق میکنیم. ما سحری بر وقت خسته مشق خود را در همین تلو تپه ها مشق میکنیم، تمرین میکنیم و بعد صبح دمیدن هوا کمتر با ساعت های 8 باز زالده مشقای خود را ادامه میدهیم. خب تالار هست؟ هوا هستید، تالار هستید. اکو تالار کلانی را هم نیستید. همین مایده ترایی نه که مشقای خود میگذاریم اونجا در. هر حال آن تالاری که مقصد اما خواهش خود را برآورده میگردونید تا حد امکان هست. تا حد امکان است که هم خواهش خود را میبرونیم، مشق خود را انجام میدهیم. انا کنون بگید که همین صبح بر وقت در هوای تازه تمرین کردن، عموما دویدن و آن بعضی عملهایی که اجرا میکنید چی منفعت دارد به شما؟ این وقتی که ما وقتی این مشقای خود رو سحر بر وقت در این تلو تپه ها میکنیم، در مسابقه ها، در گشتین های میدانی نوروزی خیلی با ما یاردم میده. همین مشقا بود هوای تازه در مشق کردن ما خیلی با ما یاردم میدهد. از جهت فیزیکی خوبتر میشود، نفس کشیمون خوبتر میشود، همه طرفه خوب میشویم. یعنی حاضر در میان شما هست نفرانی که در مسابقه های سطحی داخلی، در مسابقه های بین‌المللی شرکت ورزیدن؟ هست. من خودم و این دو دارم در مسابقه آسیا اشتراک کرده. در کجا؟ در همین دوشنبه آسیا. در جام آسیا. جام آسیا اشتراک کردیم. نتیجه چی شد؟ نتیجه دویم سپنی خود رو شکست خوردیم. از دویم رقیب شکست خوردیم. برای اشتراک کردید با کنیز بیاد یک کار میکنیم. حالا کم کم اکنون شمال میوزد، کم کم سرد هم میشود چون صبح بر وقت است. بیاد به تالار میرویم. ما ادامه صحبت. السلام علیکم. السلام علیکم. من نوردین. از کجا اومدی در این صبح بر وقت؟ مشق میکنی؟ تو انگشتین مشق میکنی؟ در مسابقه اشتراک کردی؟ جا گرفتی؟ آفرین. خوب بیاین خیلی میکنیم. نوردین رو بگیریم همه یک جا با تالار میرویم و ادامه صحبت در تالار و بیشتر اکنون ما از نتیجه شما آشنا میشویم. راضی هستید؟ برویم یک جا. ببینید اصلا نام دهه چیلچشمه همین نام رمزی است یا که در واقع در دهه چیلچشمه وجود دارد؟ اصلا ما از بابی کاملا فهمیدگی بودیم که در این دهه ما 40 تا چشمه وجود دارد. از جهت اینمی خوشتالی آمدن چند تا ایوای ها خوش شدگی اند. وزیر یک 35 چشمه وجود داره هر جا هم دهه ده. از آن جمله یک چشمه که هست از سال چون کاملا گفتن سال 35 همین تشکیل شدگی همین چشمه تا حال نه آبش هست. آب چشمه ای که تازه یعنی پورا اهالی دهه از آب چشمه استفاده میکنند. اکنون چون با چیلچشمه آمدیم حتما از آبهای این دیار باید نوش جان کنیم. بدونید چون فصل زمستان است اما این آب چندان سرد نیست. شنو که به ما معلوم است در همین آبای چشمه چیلچشمه ما در زمستان کمتر گرمتر میشوند، تابستان به حد خنک هستند. چندمین چشمه باشد؟ هم شنو که کلمه قشلا به ما نقل میکردن چشمه اول همین چشمه است. از سال 35 دروغ نشود از سال 35 میشونید
این چشمه وجود دارد. دیگر چشمه ها بود پایان ترک های قشلاق ده همش وجود دارن. همین چشمه ها استفاده میبرن. اینا خوش نمیشوند؟ خوش نمیشوند اینا. کم زیاد میشوند؟ کم زیاد میشوند و خوش نمیشوند. باشد برویم. سلام بچه‌ها. سلام. یه شکوه هسته؟ سلامتتون خوبه افید؟ شما شلوغی هستی؟ من باش سلام. бартарии хуби дигари ин деҳа дар он аст ки дар ҳудуди деҳа як толори варзишӣ фаъолият мекунад ки мақсаду ҳадафи бунёди ин толор ки аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ сохта шудааст яъне ки муттаҳид намудани ҷавонон намун пешгирии ҷавонон аз амалҳои ифротиву пешгирии амалҳои ношоистаи ҷавонон таъсис дода шудааст ва агарчанде ки дар диди аввал толори хурд аст аммо аз ҳамин толори хурд як варзишгарони бисёр муваффақ ки имрӯз ҳатто дар ҳайати дастаи мунтахаби ҷумҳуриам баромад мекунанд яъне ки маҳз аз ҳамин толор баромаданд ва баъзан дастовардҳои бузург аз маконҳои хурд яъне ки сар мезананд маншаъ мегиранд. Tamam. Ver oraya. Hadi. Trasyon var mı dostlar? Hani kilo mu var? Tamam. Yapma. Yapma. Tamam. Adara da Tamam. Ustoди خودم رئیس حکومت و خورشید حکومت و همین قدیمات مشورتی میکردیم. ما در این مسابقه‌های ورزشی در همین گشتنگ ملی از جمله از گشتنگ سامبو و از دو جایزه‌دار هستیم. از وقتی که همین تالار شده شد ما همین نوجوانان را با همین تالار دعوت کرده به مسابقه‌های جمهوریوی و بیرون از جمهوریوی تیار میکنیم و آنها رفته اشتراک میکنند. روز به روز طلبات بسیار است به همین گشتنگ زودو ما کوشش میکنیم که همین نوجوانان را برای همین مسابقه ها تیار کنیم و سفر بر کنیم. ما در اینجا خیلی نورسان خوب داریم که مهارت خوب دارند و میخوایم قشان زیاده بسیار کار کنیم که به مسابقه ها آماده باشند. با ما خیلی خوب است که ما در دهه مشق میکنیم و با مرکز نوحه نمیرویم، در همین جا در دهه خودمون در نزدیکی مشق میکنیم و ما در این طول سالی که ما مشق و تمرین کردیم با استادمون ادین‌زاده عزم‌الدین در بسیار مسابقه‌های کشادی جمهوریوی و ناحیوی سزاوار گشتیم، سزاوار جای‌های نمایان گشتیم و ما از این خرسندیم که با ما چنین تالارهای ورزشی رو مهیا کردند. من حالا در مسابقه‌های بین‌المللی اشتراک نکردم ولی من از زحمت‌هایی که در این زمینه می‌کشیم باور داریم که در مسابقه‌های بیرون از کشور هم سزاوار جای‌های نمایان می‌گردیم. هر یک آدمی که در این تالار مشق می‌کنند هدف اساسی آنها این است که رفته در مسابقه‌های جهانی اشتراک ورزند. خیلی که شما دیدید
дар деҳаи мо ҳама ба варзиш таваҷҷӯҳ дорам. Як қисматаш футбол, як қисматаш волейбол, як қисмати дигараш куштин машқу тамрин мекунанд. Ман фикр мекунам ки дар деҳаҳо ҳамин хел толорҳои варзишӣ бошад. ҷавонон ба ин толорҳо рафта машқи тамринҳои хубро мекунанд, ҳавасманд мегарданд. варзиш то ҳад рушд мекунад. Check it, Mom. акунун мо омадем ба маконе ки дастаи футболи ин деҳа ба тамрин машғул аст ва чун медонем футбол дӯстдоштатарин намуди варзиш барои бачаҳои деҳот ба ҳисоб меравад. ва ҳоло ҳам албатта имкон дорем мо ки бо яке аз футболбозони ин тим ҳам суҳбат шавем. салому алайкум, шумо хубен? номи шумо? шоҳрух. хуб шоҳрух, чанд ҷумла дар мавриди муҳаббати мардуми шумо, ҷавонони шумо ба футбол. чун медонем деҳот аст, кор бори масалан хоҷагидорӣ аст, вале чӣ гуна боз вақт меёбанд ба футбол машғул мешаванд? гарчанде мардум дар деҳот ба киштукор хоҷагидорӣ машғуланд, аммо ҳар дега онҳо вақт меёбанд то ки омада каме ҳам бошад худро дар ин намуди варзиш обутоб диҳанду шояд ҳамин сабаб шуд ки мо ҷои аввалро ишғол намудем. дар аст вақте ки вориди ҳамин деҳа мешавем, мо аз хурд то бузурги деҳаро мебинем ки ба варзиш, хосатан ба футбол, яъне ки таваҷҷӯҳи хос доранд ва новобаста аз оне ки дар чӣ гуна шароит аст, дар назди хонаҳо, кӯчаҳо, ҳатто бо анамун сабки анъанавӣ ба худ қонуну қоидаи футбола ҷорӣ мекунанд ва футбол бозӣ мекунанд ва та ана ҳамин ҳолатҳо буд ки имрӯз ҳамин дастара то ба сатҳи муваффақияти баландтарин яъне ноил гардид. футболбозони хуб ҳам дорем. дар ин ҷо мардум ба футбол хеле завқ шавқи зиёд доранд ва дар ин ҷо ҳар бегоҳиҳо мо ба стадиони варзишӣ рафта футбол, волейбол бозӣ мекунем. хеле хуб мардуми мо ҳам варзиш дӯстдор ҳастанд. омада аз тамошои он лаззат бурда мо ба худамон низ хеле саломатии хуб мебахшад варзиш. аз ин хеле шодем. деҳаи Чилчашмаи мо дар ҷумҳурӣ бори аввал аст ки ҷои аввалро аз ҷиҳати футбол ишғол карданд. ин бори аввал дар таърихи ноҳияи Файзобод аст. дастгирии хуби раиси ноҳия ҳам ҳамин сол ҳаст ки Каримзода Мансур моро хеле дастгирӣ кард то ҷумҳуриро аз деҳа аз қафои фарзандони деҳа рафту дар ҳамун шаҳри Душанбе моро бозингарои моро дастгирии хуб карданд. рӯҳияи бачаҳо баланд шуда ҷои аввалро ишғол карданд. бисёр хуб аст. албатта бубинед имрӯз аз як майдони хокии сатҳи деҳа
бо қадамҳои устувор бачаҳо то сатҳи ҷумҳурӣ рафтанд ва тавонистанд ки як натиҷаи бисёр ҳам хуб дар мусобиқаи деҳа ба деҳа ки аз соли 2020 инҷониб баргузор мешавад ва гирифтани ҷоми ин мусобиқа мушарраф гардиданд. ман мехостам шумо як чизро бигӯед. Чӣ гуна барои шумо муваффақ шуд, чӣ гуна барои шумо имкон даст дод ки аз ин деҳа то ба сатҳи ҷумҳурӣ рафтед ва унвони қаҳрамониро ба даст овардед? албаски дӯстӣ бисёр дар байни дастаи мо ҳамдигарфаҳмӣ бисёр ҳастад. аз ҳамин сабаб шояд сабаб шуд ки мо дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ҷои аввалро ишғол намудем. албатта барои бачаҳо осон набуд. мо аз ҳама дастаи пурқувваттарин ки дар финал бо онҳо вохӯрда будем дастаи сари Чинор буд ки онҳоро 2-1 ғалаба кардем ва баъдан дастаи Роғун. баъдан шумо ба марҳилаи минтақавӣ баромадед. дастаи Роғун буд, ба онҳо ғалаба омадем ва баъдан дастаи Ваҳдат буд ки онҳоро 3-0 шикаст додем. баъди он дастаи Ҳисор буд ки онҳоро низ 3-0 шикаст додем. беҳрӯзи хоҷазода вақте ки гӯштин гирифт дастша тов доданд, вақте гӯштин гирифт дастша тов доданд, гашт секундамера нигоҳ кард ки 11 секунд монда тоқат карда ки ҳамун хиша бой надод. мисол замина таб накард, агар бовар кирд ман гирён шид. барои ватан, барои мисол парчами республика ман дар иҷа гирён шид. не ки аву мардуме ки ай деҳаи хмон шида охир мегӯм ман дигар гап надорам, дигар чӣ буд. инаки бачаҳои мо ҳамисол ҳамаш кадри ҳамин қишлоқанд, ҳамин қишлоқи Чилчашма. ина айми як қишлоқи кӯчак биромадан ҳамин мардакҳо дар хидди ҷумҳурӣ ҷои якума гирифтанд, омадан аки ин як сарбаландии мо аст. аки сабабаш дар ҳамин ки ҳамун муттаҳидии ҳамин мардум ишора мекунанд. ҳама ба як гап. ба мисол ҳамун одамое ки ай давраҳои мо то ҳозира мондиянд ягонташ мисол бо дар байни ҳамиҳо ҳаст. новобаста аз оне ки деҳа яъне ки кори саҳро дорад, кори хоҷагӣ дорад ва мушкилотҳои ба худ хоса дорад, ба ин нигоҳ накарда таваҷҷӯҳи насли наврас ҷавонон ба варзиш зиёд аст ва ин шаҳодат аз он медиҳад ки пирони деҳа муҳаббати варзиша, муҳаббати дӯстдории варзиша, муаррифкунандаи давлату миллат ки варзиш ба ҳисоб меравад дар насли ҷавону наврас, яъне ки тарбия намуданд ва талқин мекунанд ва дар пайи тарғиби ташаккули тарзи ҳаёти солим аст. мо аз давраи ба ҳамин футбол омадан то финал хеле заҳмат кашидем ва дар ин ҷо нақши манам хеле муҳим буд ва дар бозиҳо дар баъзе бозиҳо ба зарбаҳои силсила пеналтиҳо мо муваффақ шудем ва дар он пеналтиҳо низ 2-3 пеналтиро баргардонда ғолиби бозиш омадем. аз ҳама бозии хотирмон дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ин бо дастаи Данғара буд ки ин дар шаҳри Душанбе баргузор шуд. дар он ҷо дар бозии асосӣ бозии мо мусовӣ шуд ва зарбаҳои силсила пеналти баргузор шуд ки дар он ҷо бояд ман кӯшиш мекардам дастаи худро ба пеш бурда ғолибиятро ба даст орем ва дар он ҷо дар зарбаҳои силсила пеналти ман 2 пеналтиро баргардонда дар он бозӣ мо ғолиб омадем.
باور کنید من از محبت بسیار زیادم در این فوتبال وقتی که بچه‌ها بازی میکردن از تن من بی‌ضابطه میشدم که آیا این بازی رو میتونسته باشن یا نمیتونسته باشن. بخواستید خودتان برای من بازی کنید. میخواستم که خودم در اومده حتی بازی کنم و بازی این بچه‌ها رو از همین دیه سر کرده تا به سطح جمهوری رسیدن. من درباره همه آنها شعر نوشتم، درباره هر یکی آنها. اگر اجازه دید من همین شعر رو خوانم. ولی اجازت اگر شعر در وصف دهه باشه، در وصف فوتبال بچه‌ها باشه، چرا نه؟ راضیید بچه‌ها فکر میکنم خیلی خوشحال میشوند. من به نام همه شما راست بگم شعر نوشتگیم، البته در اینجا بعضی جاهاش انا کوتاه کرده میگم، بعد آیندهش به شما همه طبیعی شما میرسونم. این چشمه آبدار در بازی شد سزاوار، در سمت رشد فوتبال فیض آباد را کرد نامدار. آفرین، بهترین و با آن همین سخن‌های بسیار هم پرمضمون و با آن یک محبت خاصه پیر خیرت ما نیز با این دسته در سال جاری هم موفقیت تمنا می‌کنیم. البته بعد از آنه که جوانان دهه چلچشمه در سطح جمهوری در مسابقه دهه به دهه مقام اول را اشغال کردند، الکی با تلاش مردم، با تلاش ساکنان کوشش کردند که میدان را از نوسازی کنند و شرایط خوبتر برای دوستداران فوتبال مهیا سازند. برای بهتر کردن میدان ما از بس که میدان طرف دست چپی من که پس بود، من حال خوک آوردیم او را هوار کرده. باوری دارم که در ماهای نزدیک او را از تعمیر برآورده باز پیشکشی همین نورسان میکنیم. تشکر با آن جوان مردانی که ما را دستگیری میکنند و در سهم خود را در برقرار ساختن همین استادیوم که این خیرالله غیب‌الله است، اون با ما بسیار دستگیری میکند. تیم رو هم دستگیری کرد، همه وقت با ما است. گرچنده که این میدان تعمیر رفته باشه و در این دیار چشمه خود با 3 میدان دیگر داریم. آنها در مکتب رخنی 4 جای تمرینگاه داریم، در آنجا میکنن. باز در دیگر دههای نزد همین ده هست میدانایی که ما در آنجا تمرین‌های خود را گذراندیم. السلام علیکم. و علیکم ما نوای کو سلامت باشید. سلامت باشین. فکرم موسم هم فرا رسید برای تازه کردن درختان. وقتی تازه کردن درخت‌ها، نودهای زیادتی، نودهای شکستگی، همه اینا رو ما میگیریم. خب چی خصوصیت داره وقتی اینا رو ما میگیریم؟ برای که حاصلخیزی نقص شود، درخت‌های به حاصل ما اینا بریده میگیریم. برای که وقتی که درخت نودهای به حاصل گرفتی
در این درخت قوت زیاد میشه و حاصلی نقض میتید. اینجا آمدن ما هم یک بهانه بود. ما نزد شما آمدیم چون ما گاهی پیدا کردیم. شما نیز در وقتش ورزشگر بودید، هم در فوتبال، هم در کشتی و هم در چوباندازی. بیاید مختصرا یکم در این باره هم صحبت کنیم. حالا با چی کار مشغول هستید؟ حالا ادامه میدید اون ورزشکاری خود رو؟ کم کم ازرم ادامه میدیم ورزشمونه. انا فوتبال بازی میکنیم کم کم. بعد کمانده فوتبال شروع در کمترک بچه ها را نشون میتیم، یاردم میکنیم، روی بازی را نشون میتیم شون چه بازی کردن. بعد زلی گوشتین داریم، به گام میریم، بچه ها را با یکم پریومی که ما میدونیم و بچه ها نمیدونن میفهمونیم شونا میکنن. از چوباندازی باشد پیر شدیم دیگه چوباندازی نمیکنیم. خیلی پیر شدید، حالا خیلی جوان هستید. خوب است. به هر حال فکر میکنم نسبت به چند سال پیش در دهات شرایط با ورزش مشغول شدن خوبتر شده است فکر میکنم. راست گپ خیلی دیگرگونی بسیار شدگی پیش وقتی که ما مشق میکردیم زل نداشتیم، در دشت زل میکردیم، تالارای ورزشی نبود. انا حاضر تالارای ورزشی هست، میدانهای فوتبال هست. این همش با دستگیری جناب والی همه مهیا برای بچه های یاش مرحمت فقط مهنت کنم، مشق کنم، بیرق پرچم جمهوری را بلند بردارن. و باز گفته میمونم که همین بچه های چلچشمه از سال ما 22 سال کپیتان کمانده فوتبال همین چلچشمه بودم. ما این خیلی پیشروی را ندیدیم. همین سال بچه های ما در جمهوری یکم دو گرفتن. این ما فخر میکنیم. بسیار خوب است که توجه شما کلانسالان با ورزش که هست، وقتی که شما توجه میکنید نسل نورس رو دستگیری میکنید، فکر میکنم ببینید هم جامعه سالم بنیاد میشود، هم بچه های دهات با ورزش مشغول میشوند و میتوانند که در سطح جمهوری و بیرون از آن کشور ما رو معرفی کنند. و نمی مثلا چشمای خوبی که در همین جایی که شما میبینید بچه ها بازی دارن جای دوست داشته مردمی همین ده هست. همه اینجا رو دوست میدارن. در اینجا هر بیگاه جمع شده با ورزش مشغول میشوند. اولین درجه ما بین جماعت ها بین ده ها مسابقه داریم، بسیار بازی میکنیم. مقصد اساسی که در اینجا مردم جمع میشن با ورزش مشغول هستند، اولین درجه سلامتی است. دوم در مسابقه ها در سطح جمهوریوی رفته بازی کرده جای نمایان رو اشغال کردن است. ولی ای همه رای کلان خمیده کو همین قدی رده میدانچه ورزشه. اون هم خودش هم یک نشانه که همین مردم با ورزش تو چی دارن؟ شوق دارن. انا که مثال در بین اینا که مردمای اینا که آدمای هر یک خانه ده این خیلی نه که یگان تاکی همو ای ورزش دور باشه. همه تا صنفای هشتم و نهم همه هکش باور میکنی ما یک نبیره دارم با خداکش فرما داره با ورزش داره. در این مکتب مثال میروند در اون میدان مکتب ورزش میکنن. تو وقتی در مکتب خوندن شد انا که باکی در کار شوند با گروپ جمع شوند میروند در همون استادیون همه برای اصلا از همین مردم از کودکشون ما هم به همین ورزش مشغول بودیم. هر دم که دستمون بچگی ما توپ نبود و خیلی فرضیم
و یا نبود که همین گوشتینگیری بود چوب پرسه میزدیم 1 کیلومتر زو میگفتن توقی داده همونده میدویدیم هم دویدن علاقه با گفتی حاجره ورزش سبک میشه بعد البته تاکین دیهات بیکار نمیشه بعد میپرسیم خودا میرون گو و اینجا مولای باغ دارن زیرات کوی دارن گندم دارن همین وقتی که ما بچه که با قوت پرسیم کار کرده میتونن اقفه گوام دویده میتونن پرسیم ورزش سیب هم چینده میتونن گندم هم دلال علف هم دلال کرده میتونن ولی که بعد چی میگن بعد با قوتش اصلا که ورزش ورزش میگن که سلامتی ملت بویگری ملت است فقط با واسطه ورزش میتونه مردم سلامت بشه. аллакай рӯз ҳам ба поён мерасад ва мо як рӯз бо бачаҳои деҳаи Чилчашма будем ва аз имкониятҳои варзишии онҳо шуморо ошно кардем. Маълум гардид ки майдони деҳа қадамҳои бузург барои амалӣ кардани орзуҳо аст. Албатта ки мо ҳамин анъанаро идома медиҳем. Агар деҳаи шумо варзишӣ аст ҳатман ки мо ба назди шумо меоем. Хайр.